E te iwi ko te rohe o te whānau a Panui hoki tērā i hau patu hiara e huri pari Pam i te rānei. I reira, a kere ama right i ko tata ake nei. He ngaru whene kei te ngutu o tō rātou whare. It's pretty bad. This is pretty bad actually. Here. And I'm concerned for my auntie and her family. It scares me a lot. But like I said, what am I going to do? Koinei te hua o te āwha ki Hawaii nei, tōna 30 kilomita atu i o Pōtiki. Got up this morning and there was all of the wood and that was all over the road. Like really scary. I piki ngā whakatūpatotanga mo te rohe o te Wairiki ki te mōrearea Arawatu i te ata nei, he matapae ka eke te kaha o te hau ki te kotahirau o no te kau kilomita i a Hāora, ka eke ngā ngaru ki te 5 mita. We still have a severe gale warning in force, and that will apply until sometime late this afternoon at least. We're also concerned about the size of the swells that we're experiencing. Ahakoa kāre I eke ki tā ngā mātanga I whakapae ai, nā te kaha o te hau I tura ki nā I tēnei rākau ki runga I te rori I waho atu o Ohope. Katahia noe nei tumu rākau ka parea mai ki runga I te rori I nāia tonu nei. Engari ko te whakapae ka kino ke ake I tēnei, hei te ahi pō nei kia pari te tai. If that increases as the high tide comes on, there will be some interesting places that you don't want to be. Ka noho mai a Janet Rao ko tana makau ki konei tatari ai, e tū mātohi hoki ana ngā ratonga whawhati tata puta noa I te takiwā nei. Kere am I right? Te karere.